100 km u tren oka. I dobrodošli u još jedno rezervno kolo. Ajde! Dizajnersko djelo Klausa Kapice debitirao je u originalu 1989. godine. O tom BMW-u sve su priče već ispričane. Ovaj novi je duhovni nasljednik toga originalnog BMW-a iz 1989. godine ili takozvani Halo Car. Po meni još uvijek old school sa digitalnim instrumentima. U testu imamo električni V8 motor iz BMW 850 i to u M paketu sa 530 konja! Ne smijemo po gradu, brzo vozite. Kakav je ovaj auto za po gradu? Pa dobar je, brži je od 99% auta što se voze, a potrošnja mu je zanemariva za onoga koji ima novaca i voziti ovaj auto može ga i točkati. Snimili smo ga na raznim lokacijama, malo smo ga danas očistili. A ovo je novi format, odnosno dodani format na rezervno kolo, odnosno moj kanal gdje ću ja predstavljati automobile koji su posebni, dakle za entuzijaste naravno, i one, što bi rekli Engleze, shit boxes, i naravno auti koji su za prodaju. Moja usluga je pranje automobila, snimanje automobila i predstavljanje na YouTube kanalu. Kome se sviđa nek se javi, a kome se ne sviđa nek se ne javi. Ovaj BMW nema prevelike ekrane ispred vozača, te je lijepo obučen u kućište. Glavni je touchscreen normalne veličine te sa odvojenim botunima za osnovne funkcije, a iDrive sustav je jednostavan za korištenje. Pa auto ima Bowers & Wilkins audio sustav koji je skoro 5000 upgrade na standardni, a prava glazba naravno dolazi iz auspuha, te kada je automobil u individual modu, dobar zvuk je zagarantiran. I pri svakom downshiftu čuju se pops and bangs, koji nisu prenapadni, nego su prožeti dubokim basovima. Ovaj 5.0 motor je smješten između 840 i M8 Competition. Ovaj auto je paket individual, M paket, krcate je opreme, uredno servisiran i naravno na prodaju. Luksuzni kruzer sa karbonskim krovom te ostalim karbonskim dodacima i Swarovski detaljima izgleda kao Claudia Schiffer na steroidima. Od 0 do 100 dijeli vas 3,8 sekundi, a za ovu predivnu panoramu dijeli vas dolazak do Zadra. Iz ispušnog sustava BMW-a izlaze prekrasni tonovi, ali također i iz zadarskih orgulja. Sa 3,8 sekundi do 100 km/h iz V8 motora, X-Drive pogon, ovom BMW-u direktna konkurencija su Mercedes AMG GT i na primjer Maserati Gran Turismo. Kompletna servisna povijest odrađena u ovlaštenom servisu, zadnji servis u 8. mjesecu 24. godine. Rezervno kolo se nalazi u prekrasnom gradu Zadru,
a sa ovim kadrovima bi se oprostio od vas. Za sve dodatne informacije obratite se na kontakt u opisu videa. Do sljedećeg videa, živjeli!